Mamay siya nagi niya relasyon ta tamamatang ka siya dyan pa siya karibal ko dya siya ira namulay tungod man ulay tungod man dyan sikatan siya iman kakinasatan in katodin kato jet ulay tungod man siya batang koson apo ipamindisyon to niya ayatan nagpuno ulay tungod man Magadin ko sita ayat mo dyan na puno namin so nang sika agad na siya iray sulisog nabanan ko dyan para son sikam ulay tudman dyan sikatan siya iman kakinasatan in katorin kato jet ulay tudman siya batang koson abo ipamindisyon to niya ayatan nagpuno ulay tudman oh ay siyon ingos ay siyon ingas ni ay dyan ayata dyan siya ulay tudman dyan sikatan siya imata kinasatan in katorin kato jet ulay tudman siya batang koson apo ipamindisyon to niya ayatan nagpuno ulay tudman ulay tudman ulay tudman oh siyan Dito nga programa katisagsaot ratio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kantakan ni Suda, huwano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Kakabsat kan kakailian ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihal ti kailian tayo ditoy kaigurutan Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Yes. Hello. Yan. Good evening.
Nibag nga oras tayo. Mailang kompleto sang suot mo. At yung mga sumasangbay kada kayo dito programa ito yung digital special Manipur pala nito 90.70 radio. Lubong mo Datang yung Sardama 80 ay bakal. Thursday. Gusto ay cowboy. At 30 mabilang di bulan na 80 Mayo taon 2024. mansipsipilyo si Sharon. Kaya tawis ang kayo namin na po. Hanggang umay mangkat kalwakan niya kay 5 isang oras alas 6 iti Sardam ingin 7 iti Rabi. Alright, dito pa natin pag-ayam mo DJ Al Halig Ribanes Bongsal. Editix lang tayo kod 0938-632-3717 para karigito yung request and dedications yun. Kaya dito yung programa isagsaw ta tayo iti DJ Al Basic Sounds and Lights for all occasions. Mabalindak na kontakan iti 0949-411-4126. Kan mabaling kayo tamat nga ag-message iti pages tayo iti digital page kan awang iti Cordillera page. Ay mo, tan makaanti na cowboy mo. Lumasubra ang botong mo. Lumaybay. Okay, handa nito na palabas ang 8 minutos sa kalpasan iti alas 6 iti Sardam. Diting oras kati sagsaw tayo ni Mr. George Punasan iti RTE Rafi Tolfo in Action Office. Kaya of course, isagsaw tayo lang ni Dr. Cosme Galasgas Jr. Kasama tayo isagsaw tayo lang ni Kabayan Mayor Florante Abandalis Jr. Alright, karita agbubuhay at live streaming tayo. Naka-live tayo iti awang ti Cordillera page. And of course, iti YouTube channel tayo, digital channel. Mabalin nyo lang nga i-like and share. Thank you very much in advance. Mabalin nyo lang tamat. Yan, sumuporta through Sending Stars. Amuan, no talaga ay cowboy ka. Simpuso galialang nga. Siya'y pangamuan na. Ginusto'y cowboy ay kananda. Nagagat ay manobla. Handa kami ay babae na respeto si siya. Tulungan ng dadakal na. Ariduleyo, 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 duleyo, duleyo. Ariduleyo, ariduleyo, duleyo. Mailang Okay, may sabi sa miwang sakbay tayo tutuloy idirete programa tayo. Digital special. Ang tayo pansinagan by Mr. Listo Langbis. San kalubong mo, nasilampay bakal mo. Manto'y nga ta siya hali problema no sinasyung singag mapadya astig dun pandikatuha singa pa dyan unapdas pa namag tayo mansanagan siya pusyus di tayo pangtalkan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya Dumaminsan iyaw ka di sikado'y sahe jaban basuli sikado may kabaingi jaman silbi namag tayo pansanagan siya busyus di tayo pangtalkan nagsya kita jubay-bayan tudungan siya kitungo siya nung kan siya to mo matkit di waran kan siya iyaban kamali nang sadyay kumadyo kamali ako mamamaududi namag tayo
pusius di tayo pangtalpan Nagsakit tayo baybayan Tudungan sakit tungo siya Depanan mo Salbahan mo Naman tayo pansanagan Siya pusius di tayo pangtalpan Nagsakit tayo baybayan Tutungan sakit ng usyan Nangkin sa to tapwara ito Siyado kung nakawagan tayo Warin kan siya't pasubukan mo Nutala kang kadyan mo Naman tayo pansanagan Siya pusius di tayo pangtalpan Nagsakit tayo baybayan Tudungan sakit umusyan Naman tayo pansalagan Siya pusius di tayo pangtalpan Nagsakit tayo baybayan Tudungan sakit umusyan Nagsakit tayo baybayan Tudungan sakit umusyan Ito nga programa kat isagsagot kada kayo iti Wonderloop number 1 bis additive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita ilaw nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical Auto Under Chassis kan Auto Supply adati istorda kan shop da sa Jai Cruz Latrinidad Benguet kan adamat iti branch da sa Jai Pogis Latrinidad Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo sagot ko makina mo protektado sa number 1 bis additive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Okay, hindi man pagyaman na kita yung sponsors tayo tira iti programa tayo Digital Special.
And of course, once again, welcome kay amin. Dito yung programa tayo special. Manipur Bala, dito 90.70 Radio. Namin na po nga madanunan iti signal at station tayo na 90.70 Radio. Sure that iti Baguio. Can of course, iti intirong Cordillera. Basta makaruti ang bibuya iti live streaming tayo around the world. Narin sa bidlay, narin sa kanagasat nga parang bibuya kina Ma'am Judith Bongtan. And happy watching. Ma'am Joanne Alabon, shout out from Saudi Arabia. Kaya upset, azon po atan magsat dyan mamasyam Moser Dijal into all kaawan. Kastamat kinyayo. Kaya of course, kita man kablawan iti narasa kanagasat. Kaya malam rete kailian ya dito Hong Kong. And of course, amin nga OFWs around the world. Sir, request ko ka kansyon dyan, akikanas iya-iyaman. Alright. Nakalinya. And good eve, manen, kanya tayo amin, viewers and listeners, kablawan tayo man na amin nga nag-graduate tatang aldaw. Parikisman DJ Al Inisong, salamat. Okay, thank you very much. Ma'am Judith Bongtan, Rus Branban, narasagan nagasat ng Barabubuya. Basta, kaditi kailan dito Taiwan. Good evening to everyone. Alright. Marky Cario, mega rap shout out. Yay, hi! Okay, as requested, may saman nga request pa dito. Yes, by the akakanas. Atiman iti songbat by Anido. Songbat kaman nina kuna nagayam. Alright, umay na po. Palabas ng timpo nasumbatan sa lusod ko. Nuapay nga kaman nina ay aditan ng ilila. Di pigapay ay tawan ay say uyak ni nanamnam ay dinugalin di biyak. Papan kalayon ay ragsa. Panunugan yan bakit ng unggara sibigat wadalat tayo matindi ng mama. Ikalayon kararag ko, tao ay nauna po, ay dumating kung may tsansa, ay kasintan Manila. Uy, sino ay kabayan, kaadawi karigat, tan magayim pusile, lumaipanggap sila yan. Daya, naanapat, sinlikod,
Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailyan, hin kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni ulan. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Alright, sa kapatid mo na tuturo iti ready programa tayo. May isa pa yung mga announcement dito, yung kapsat Kilian. Yan, shout out, karigiti ka kadwa nga taxi drivers. Kamusta iti biyahe tayo. And safe driving lahat kadwa. And of course, nimbagmat nga oras, karigiti ipaspasaeros yung apo. Yan, karigiti madama ang kape. Karigiti kape ani manang Judith, iti slaughter, nimbag oras yung amin dito. Alright, sino man, iti nagluganan na nadati may isang pasaero, na ada ka no iti may isang luggage nga nabati iti may isang taxi. Kat dati kat color gray, nga adati nagana nga tag I'm sorry. Ano na yung mabasi? Milani P. Bantak. Iso na kita naglugan sa jay First Road, Nagilian Road. Kaya nagpatulod sa jay Buyagan Elementary School, waiting shed. Mabalin nyo kuntahan isuda, iti 0912-441-8166. 0945-504-6448. Sa pulan lang ni Ma'am Jocelyn P. Bantak. Alright. Ulit-ulitan tayo apo. Baka ada tinailugan nyo. Kat baka ada nabating niya. Nga luggage siya dito taxi nyo. Dati kat kulay gray. Ada tinagan na nakanagan nga Milani Bantak. Ayan, mabalin nyo nga kontakan ni Ma'am Jocelyn Bantak. Iti 0912-441-8166. 0945-504-6448. Bueno, mabalin nyo latang. Idagas ito istasyon tayo. 90.70 Radio UB Building. Okay. And of course, may isa pa niya nga panawagan dito and manipod pa lang kini nakapsat nga April Masing niya. And kuna na dito yung may pakamo nga natayan ni Manong Enrique Viray, ang asawa ni Manang Adelina Bayang Timotyo Viray. Anata isuna idi Martes iti bangkay nakat mabanbantayan sa Jay Lasong, Tadyangan, Toba Benguet. Di pamunpon nakat June 1, 2024, Sabado after lunch. Okay? So, dito ako iti masapay nga public service. Manipulpalan dito 90.7 Radio. Alright, iti oras na yung kanada sa 27, iti Sardam, Philippine Standard Time. Dito nga oras, isagsaot ka tayo ni Mr. George Ponasan, iti Rafi Tolfo in Action Office. Kasama ng isang sa outrate mo lang ni Dr. Cosme Galasgas Jr. Kaya ni Kabayan Mayor Florante Bantalis Jr. Kaya
And of course, kita man mag-awis niya, ito ay may isang jam for cause, concert for cause. Ito bigat apo na ito, mga isa dyan, Kabunyan Cafe and Restaurant. Number 1D51, Strawberry Farm Road, beside Orchidarium. Dito kat agrugi iti oras sa iti alas 5, iti malam, inga na alas 9, iti rabi. 100 pesos iti may isang ticket. Dito kat jump for cause, muna concert for cause, kini Mr. Rodi Jr. Tongad, amistad, nga taga Kabayan Benguet, kan Ambyong La Trinidad Benguet. Ada saksakitan na nga chronic kidney disease stage 5. So kadikitiket ang makitinulong kat pumasyar kayo lata, umay kayo bigat, kikita tayo sa jay. But of course, with Awon di Cordillera Lodi 2024, ipagtalan sa kandado pa ang Okay, naaway manan niya, amo pa'y agmadmadin sa dito sound card tayo niya. Karito agbubuhay ito live Facebook tayo, kalapasin siya. Kaya dati karon iti sa miyong kakanas as requested. Ano sun tayo, nakamanual tayo niya. Alright.
Dito nga programa katisagsaw sa radio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Joy Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Kan adamat iti branch da sa Joy Calusur, Toma, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, no pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Yeehaw! Kakabsat kan kakailan at sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan at tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal ti kailian tayo dito'y kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Okay, ito oras na yung katalas 6:37 Sardam, Philippine Standard Time. Kaya po ay nakinig dito lang sa 98.70 Radio sa ating special na programa. Kaya once again, pasensya ka rin tayo bubuhay live streaming tayo. At talagang madig siguro dito yung sound card tayo na lakayan. Lakayan, isang agrakayan na po. Tulungan ng dadakal na. And narasa ka nagasat nga para bubuya kini Ma'am Ernest Dangatan Blibli, and of course kini insan Eugene, can Judith Aniban Bungtan once again, may love shout out. Yung analista tayo ga nagasat oras amin Sir DJ watching from Solano, Nueva Vizcaya. Alright, hanibang oras siya dito Solano, Nueva Vizcaya, kini Ma'am Arlene Kakam Salvador. Good evening, sir. Kanayon ka dengdengan na iti radyo. Sa wakas, nakita ka iti personal. Sir, watching and Fairview. Salamat, sir. Alright, thank you very much. Hanay bang oras siya iti Fairview. Salamat kini amin, ya. Ngang dengdengan dito. And kini Sir Danilo Bumanghat Bunag. Pa-shout out DJ dito in Nueva Vizcaya. Alright. Once again, naimbanibang waro siya amin dito Nueva Vizcaya. Amin nga masakupan 18 Nueva Vizcaya. Good evening, sir. Kasama ta Ma'am Lita Claridad Laguarda. Narasa ka nag-asat nga ba na bubuya? Kan maraming thank you, sir, for granting my request. Itaknal kagading araw, sir. Magdaon sabi. Kaya Merlita Matthew Espirito, narasa ka nagasat nga para biboya, condolence to the whole family. Okay. Kaya rin saring sa Remarks Wanding, narasa ka nagasat nga para biboya. Kamusta di biyahe? Ilam ay koboy ka, madilibak ang sik-aw, iyamang muni ka na. Alright, dito yung programa isa sa utara tayo 80 Digital Basic Sunsil Nights for all locations. Mabalintak na kontaan, it's 0949-411-4126. When mabaling kilata nga ang message, iti pages tayo, iti digital page, kan awang iti Cordillera page. And of course, kita mo nga blawan mat niya. Narasa nga pa nag-bubuya pa nagdindingag. Ni Kagawad Crisa Luna, Ampagi, iti Poblacion, La Trinidad, Benguet. And good morning, wifey, Justin Lee, dyan sa BVI, British Virgin Island. Alright, and of course, yan, nakarito ay sponsors mo i-awan di Cordillera Lodi 2024. Thank you very much, Yini Amin. Ay koboy ka, Awan labas na. puro galialang na, siya'y pangamuan na. Ginustoy koboy ay kananda, nagagat ay manobla. Handa kami ay babae na respeto si siya, tulungan ng dadakal na. It hurts ng ulay. Kangkanay version, ikakanta tayo nga It Hurts naman kan.
samat ang adak na na mailasan matang ay adi ka na raksa ang buklin mami na narik na isan garaw mo magsakit ay permik hinapudno esay ado ang kanipudno ay waday laylay dem ay isukat mo ang sakit. It hurts ngam ulay idawat ko sa waya-waya no siya'y panraksakan suportadasik isakripisyo dan layat ko gaputan laylay demikan. Magapulos di kabalina numagaan di layad isan puso adakhipilit nan awa ko respeto san desisyon mo. It hurts ngam ulay idawat ko sa waya-waya no siya'y panraksakan suportadasik isakripisyo dan layat ko gaputan laylay demikan. It hurts ngam ulay idawat ko sa
Dating nga programa kat isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaok nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan shop da sa Jay Cruz Latrinidad Benguet. Kan adamat iti branch da sa Jay Pogis Latrinidad Benguet. Sa punan lang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Laidok laeng ay maamuan, no talaga ay cowboy ka. Simpuso galialang nga, siya'y Yeehaw! Adalang dapat bating 12 nga minutos sa kasakbayan ti alas 7:80 rabi. Philippine Standard Time. nobla, da kami ay babay. Alright, dito yun niya. Tulungan ng dadakal na Ay oras. iluleyo, adiluleyo, As again, sa kasawat karatayo apo. Ni Mr. George Habudasan, iti Rafi Tolfo in Action Office. And of course, Dr. Cosme Galasgas Jr. Kani kabayan Mayor Florante Bantales Jr. Paisan boots mo, tarakisan kalugong mo. Meron shoutout kay Auntie Faith Haynes, Gusto ay ay Ma'am Lefty Lane, naaalis ka inagaw man ang amos na. Mansip-sip and of course, kay Ate Amor, kay mansuka, Ading Azel. just na. Patukar man, J. Baro at Decidido. Salamat, DGL Decidido. Awan pa lang dito computer tayo. Agret, biro kan tayo. No, anyari ta kanta. Well, anyway, thank you very much, Sir Rainsmar Cabansi. And request ko man, Laila Dagsika. Thanks. Alright, thank you very much. Ma'am Jeremia Langbis. Good evening kini amin. Ito na ang alisan, Tuba Benguet. Bagay mon ko, boy ay And of course, kalim iba. nagrap sa kanagasat nga Rabi. Arito kay Lian ito bukod Benguet. Lumasubra ang Magamagsat tan dito ditang judapi tayo na menshitan Yashi Madabsan. ay cowboy ka. Mandilibak ang sik-a. Iyam Arito kay Lian ito ang biyong. May garap shout out kay amin. na iban na kalika. Adlay, odlay, odlay, odlay. Kaya ulit-ulit ang tayo man na po. Iawis nito ay concert proko sa Jump for Orcos Apo. Awang T. Cordillera DGL Charity Program. And Jump for Orcos para kay ni Mr. Rodi Jr. Tongad Amistad. Taga-ambyong Latrinidad ken Kabayan Benguet. So nakatadati saksakitan ng chronic kidney stage 5. Dahil kat maangay ito no May 31. Ito no bigat apo. Sa Jai Kabunyan Cafe and Restaurant. Alright, Kabunyan Cafe and Restaurant, Estrovera Farm Road, beside Orchidarium. Agrugiti oras ter 5, inggan alas 5 iti malam, inggan alas 9 iti rabi. 100 pesos iti may sang ticket, karigi ticket na maki tinolong kat ala.
Umay kayo apo. Kikita tayo sa Jai. Okay. Di man pagyaman apo. Dagito i-sponsors tayo nga Doma. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Layda klaong ay maamuan, no talaga ay cowboy ka. Okay, hala pasensya ka rito yan na mga request yo. Awan niya day laylay daksik anyway, ayan pari-enter tayo kini Sir JC. Okay. Kami ay babae na respeto si siya, tulungan ng dadakal na. And ang gandang gabi po Sir DJ Al kasama Rains. Udulay, udulay. Ma'am Rains Anamong, thank you very much. Iti panabubuya kina Nimrod Lorenzo, may girap shout out. Yan. And dito may sa panawagan, ulit-ulitan tayo apo. Kadait kakadwang taxi. Baka dati nakita yung luggage siya dito taxi nga kulay gray. Adan iti adati tagnim na nga Melanie Bantak. Isunakat naglugan sa Jai First Road. Iti Nagilian Road. Kaya nagpatulod sa Jai Buyagan Elementary School waiting shade. Mabalin yung kontakan ni Ma'am Jocelyn Bantak, iti 0912-441-8166. Bueno, mabalin yung latang idagas ito istasyon tayo na 90.70 Radio Yobe Building. Okay? Bagay mon ko boy ay kawas mo, yung sanugalim ibagay mo, tan makanti Alright, pamakadang sa miwang niya. Iti programa tayo. tong mo, lumay Ayan, amtak manipurpelang kini Mr. Cesar Pasio. manlilibak ang sikat. Kada gito'y adati amtana. Aduti amtana ka no. Kanda amanina, Ayan, kung natilo ka no, ginlalaing. Kuna na niya. Aditi message na rito eh. So nga, amuna. Kuna na amin. Amuna amin. Alright. Maya na po. Police accessories ba? Itibibiro. Alright, talaga nga mali, dahil tati may sanga na awan. Okay. And, inti man sukatan tita Doma. Alright. Inaw daw da lulukat kapsat kailian hin kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadunga pay. Mabalin ni kunta ni kapsat ng Charlotte Agency at 0947-580-9395 iti kanayon nan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Dati ko nitiyakin sa Police Accessories. Ababayan lang iti Sante Barley La Trinidad, Sante Barley Beauty and Wellness Cafe. Waday isay labi ay ëknan esa ay nanantangad sintalaw ëddaya asakot iitawon ay sikadin esa kalau sinadlangit ay binuybuya asak nung naman mogasat di dumteng
Liat Ismael, narasa ka nagasat nga parang bubuya. Hello, ma'am. Ang sakon ngamasta awak talaw ay inilak anak at musika kambaw kan imisuka asapay na'y masisimsim sakit din talaw siya buy-buyaan nantong palsi udong kaman bawa initaw san layat mo sakun ay ang tupay san talaw ay buy-buyaan Kaya tagaroon, hindi bigat manan, ito kasi madlang oras sa dito madlang istasyon, kan dito madlang programa. DJL Special. Dito man natin pagayami o DJL, arig riba rin sa mga sal, mga iba't bati, itinarasa ka nagasat, ang oras te amin asang kapada. kasi anak Ayan, ulit ka po, yung libribatan, di jump for cost na yun, ito bigat sa Jai Kabunyan Cafe in Restaurant, the Strawberry Farm Road, Latrinad Benguet. Ni Apo Diyos lagi na. Si Apo Diyos na lemay siya dyan. Bye-bye. sakit dinunum talaw siya buy-buyaan nantong palsi udong kaman bawat initaw san layat mo sakun ay untupay san talaw ay buy-buyaan tanay watak